ابن سعد رحمه الله تعالى فتوغا الطبقات الكبرى ابن سيرين رحمه الله تعالى واهك بيان كربا فاوي اد ابن سيرين رحمه الله تعالى كي تابعي بيكله علم وري كما فقه وري كما امام علم وري كما اراه النبي بيكله ehn kama ekalega faanuge khulugu fulagge waahaka mi fotuga bayan kurabba fave بيان كرفا فواني وكانوا إذا ذكروا عنده رجلا بسيئة ذكره بأحسن ما يعلم كليغ فانو مجلي هجا مي هجا نباوا هكا مي هجا ونسفا هجا واهكا دكبيجا كما فيجيامو كليغ فانو مي هجا هوا هكا بيان كرفا مانكي كليغ فانو هوري مجلي هجا اهم بيكو مي هجا هوري نبا سفا هجا واهكا بيان كفي كما فيجيامو مي هجا huri hewkama ge wahaka ekale faanu bayan korobba ehen kama ekale faanu ge ekwere sahabi bekalun bayan korobba ma ra'ayna ahadan a'zama raja'an li ahli al-qiblah min ibn sirin rahimahullah wa vure boda ahli al-qiblah ya muslimun nan hew edi wada gannawa hew kan kam medwaru man edi wada gannawa bekala ko timanna men nudekeme ibn sirin rahimahullahu ta'ala vura boda ade mi kalega faanuga mi khulugo fulun alugonda men libi gannan jehe filabalaki ade ghiba bunum duru alugonda men tibe majlis takoga ghiba bunum duru kuru ade ghiba mi haka bunawijja kama vejji ya munwata mihega unisifa alugonu men tibi majli hega zikru kuravijja kama vejja alugonu men mihega hewa wahaka bayanko e hisabun ekamuge doru bandu kollu ekamuge doru bandu kon alugonu menge majlis takaki ghiba en durufa wa majlis takakan hedu ehne ghiba bunumaki ghiba ge sababun alugonu menge hewa amaluta netigen higa dane kame alifan daru neti kolla anda huli kolla fadan hewa amalutan anda huli kolla kame ghiba bunumaki